Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo yagiye acibwa mu ijambo na bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bamwotsaga igitutu ngo yegure. Mu cyumweru gishize yashinjwe guha bitugu kwaha abajura ngo baceceke ibijyanye na miliyoni enye z'amadolari kashi bivugwa ko yibwe ku gikingi cye. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yavuze ko igihugu cye na Venezuela byemeranijwe gutsura ubufatanye mu by'ubukungu no gutangira ingendo z'indege hagati y'imirwa mikuru. Nyuma yo kwimikwa, perezida mushya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ejo kuwa kane yaburiye ko igihugu cye cyugarijwe n'andi mapfa, yanavuze ibibazo bijyanye n'umutekano muke bituruka ku mitwe y'intagondwa mu gihugu. Umugambi wa guverinoma y'Ubwongereza wo kohereza mu Rwanda abimukira bageze mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko nta shingiro ufite, nta mutekano. Uko niko abacamanza bashaka kubuza abimukira ba mbere kujyanwa babibwiye urukiko rukuru i Londres muri Amerika. Umupolisi w'umuzungu ejo kuwa kane yashinjwe kuba yarishe umugabo w'umwirabura yari impunzi y'umunyekongo. Yamwishe mu mezi abiri ashize muri leta ya Michigan nyuma yo kugerageza kumuhagarika bitewe n'amatara yo ku muhanda.